Haste phai sokphaikh Rubaro Mr. India ni champion Mithun Debbarma 18 bisi Rubaro Mr. India ni championship 2022 participate khwlaikha Haste ni sajwla Mithun Debbarma of bataimungo no kwplai tripura Haste ni mung chungsasa khwlaikha Mithun Chasalo agartala Maharaja Bir Bikram birkhung kholao thangwi no lamsogwikha bini nukhung ni borok no khobui no Haste ni lukorog. Organization in Mung so ang first time Tripura ni wngwi ajagawa first time Tripura ni contestant ang no 18 years ngkhabong ni Rubaro Mr. India ni and ang ajaga thanggai chung history khaimangkha aban bai ang belai proud and ang trophy jo to ani Tripura sarong no and Tripura ni borong na dedicate khayo tabung ni bus kang ni golba bahai tabuk ngya ni tai 2 months ni pore ang tabuk international thangi ma thungnai tabuk ngki ang India na represent ma khainai after 2 months ni poraban bage ang tebo asuk ang work asuk hard work khai asuk jora khai tabuk national level bai thangka tabuk ngani international lang ma thangina India na represent khaina bage afrung ke ano boi India hane she hin china jagao saban bai ang belai kheno happy and ang nor jotono no koina mu sung afro bono rano amti kheno support khai tongma hekeno ani next 2 months ni porani je internationally ngnai ang international borok ma countries more than 30 countries ni by ma thngnai afro bo noram dikin hamjagi tongre ang norong ni hamjagung nango tai shuri mung nang dui bela jimo thanggo punggo baisa sarigo baisa apura saman ingkai pura spice sarata kuno mosla thok kuno bomchaya angkai bini pura boil ko mangta mangsa sakono singwaisho uju khaiso gabono asuk jono pesal to khaya bini samung no bono maximum songgu ya kono sabo kayo bosaka angkai sing pai di payo agam chunggo bina mabo health department to shifting duty bina ma ka to bo kasar ka angkai sing bini samung ro morok pai ti